June ninga chang ni som ni pali Nilaini ni a bazar thlir tu te chibai ule Khawvela democracy ram lian ber India Inthlanpui meuh chu apui miah te Inthlan campaign like khan Prime Minister Narendra Modi le hote NDA-te chuan tun trum Lok Sabha Inthlanah hian MP lian nei tingdon ti sawiin sang takin naki an la a exit poll a po NDA chuan chiang takin hnehna an chang don ti ani a Mahse beisei aiin India bloc an che thatlat Inthlanpui result puana chanchit ngaihnawm deuh I han lor khom te ang Congress ruai tu Rahul Gandhi chanchina ngaihnawm hle a kumsang ni som pakua Lok Sabha Inthlan khan an chung ko bial ti a soi thei UPA amethi biala BJP candidate Smriti Irani an hnelova Mahse Kerala a wayanat biala atin thawa wangin Lok Sabha MP ani a tuntu mahian amethi kalsanin wayanat a chia ding don moti to hnuwa UPA rai baralia hun tepter taka ading tel le a wayanat a hian Rahul Gandhi hian vote nuai ruk singli sang sari zali samli panga muin ama hnai bertu Communist Party of India candidate Indira chu vote nuai thum sing ruk sangli zali somni pani zetina hne a BJP candidate K Surendran phei chuan vote nuai ngale sang ruk le zali zetin na phalawani Rai Barelia po vote nuai ruk sing riat sang sari zaruk somli pakwa muin ama hnai bertu BJP candidate Dinesh Pratap Singh chuan vote nuai ni sing kwa sang sari zaruk som pakwa muwa anin thlawna hi vote nuai thum sing kwa le som thum zet ani heti lai hian amethi biala Rahul Gandhi hne tu BJP nan chuan le ama po Rahul Gandhi hne tu ani wanga in chuang ve tak BJP candidate Smriti Irani chu tla a Congress candidate Kisori Lal chu vote nuai khat sing ruk sang sari za som kwa paruk zetin an hne lo Kisori Lal hian vote nuai nga sing thum sang kwa zani somni pariat a hmuwa Smriti Irani hian vote nuai thum sing sari sang ni le som thum pani a hmuani UPA Varanasi a Prime Minister Narendra Modi po atling non le a Modi hian vote nuai ruk sing khat sang ni zakwa som sari hmuin ama hnai bertu Congress Party candidate Ajay Rai chuan vote nuai li sing ruk zali somnga pasari a hmuwa anin thlawna hi vote nuai khat singa sang ni zanga som pathum ani PM Modi hian Rahul Gandhi hi wayanat biala atladona chu hriain chopchil takin Rai Barelia nomination a file ani tia soi chu adik lo chiang hle a Rahul Gandhi hi adin na bial pahnia hian vote nuai thum chuangin na chak ve ani Rahul Gandhi chuan UPA India bloc in hnenan chanawangin lom thu a soya Uttar Pradesh mipui te hian kan ram politics hi an hrachiang hle a India ram dan pui soi ngaihnawm po an chiang hle a chu wangin dan pui an hum himani Congress Party le India Alliance an vote awangin lom thu ka soyani ati chanchin ngaihnawm tak pakhat chu Madhya Pradesh vote thlak tu ten nota record an siam hi ani ome Madhya Pradesh a Indore biala chuan BJP candidate Shankar Lal Wani chuan vote maktaduai khat nuai ni sing ni sang ruk zasari somnga pakhat a hmuwa ama hnai bertu chu candidate dang nilawin nota ania nota hian vote nuai ni sing khat sang riat zaruk somsari pali zet atla a BJP candidate Lalwani hian nota hi vote maktaduai khat sang ruk le somsari pasari in na hne ani Indore biala hian Congress candidate Akshay Kantibam chuan vote thlak mani khan Congress chuasanin BJP azoma Congress tan candidate dangda le na hunom to lo wangin Congress Party chuan anmi le sa te chu nota mit mai turin an hriat tira nota hian vote noi ni chuang atlak pha ta ni Indore hi BJP chakna bial ni sa hrimhrima Lok Sabha Speaker Hlui Sumitra Mahajan chu he bial atang hian Tramriat chung zet BJP ticketin thlantlin alo ni to a tuntuma po BJP candidate Lalwani chuan vote a musang chungchuang hle ani hi nota kanti none of the above candidate vote tur hello ten and vote an thlak ve theinana siam hi kumsang ni som pathum Inthlan khan Election Commission of India chuan asiam thar ani tuntum Lok Sabha Inthlanah chanchin danglam tak chu Prime Minister Indira Gandhi thattu fapa thlantlin ani hi ani Indira Gandhi thattu zinga pakhat andop nalama an ka hlum tak bin singa fapa
Sarabjit Singh Khalsa chu tuntum Lok Sabha Inthlanah hian Faridkot Bial Punjab patangin thlantlin ani Surabjit Singh hi independent in he biala hian adinga vote noi ni sing kwa sangria le somruk pahni muin ama hnai ber tu Aam Aadmi Party candidate Karamjit Singh anmol chuan vote noi ni sing ni sangria le bakwa mua Sarabjit Singh hi vote sing sari le somnga pathumin na chakani Sarabjit apa Bin Singh hi Indira Gandhi veng tu ni in sangha zakwa somriat pali October ni somthum pakhat khan Indira Gandhi hi achen na ina pistolin voi thum makapa chumi nuwa thian pa ama angboka bodyguard ve tho satwan sing chuan stand gun in voi somthum makap le a Indira Gandhi chu athi chiang hle ani Punjab a vek hian chanchin danglam tak omboka tanina tang mek chunga Lok Sabha Inthlan chu tu pro Khalistani firfiak Amritpal Singh chu Khadur Sahib constituency atangin thlantlin ani Amritpal Singh hian independent in Inthlan hi chu a Congress roi tu langsar Kulbir Singh Zira chu vote noi khat si kwa sang sari za som ni zetin ne ani Waris Punjab de Paul ho tu pa Amritpal Singh hian vote noi li sangli zali somthum muin ama hnai bertu Congress candidate Zira hian vote noi ni sang sari zathum som amuani Amritpal Singh hinikum April thla khana tho pui midang pakwa tenen National Security Act NDA-te dan mangin man annia tuna hian asama Dibrugarh jail atang mekani Waris Punjab de Paul hi kumsang ni somni pakhat September ni somni pakwa khan din ania atira chon konghrang sanga Punjab mi puite dikna chanvo humhal tura din tlomngai Paul ni in hemi kumvek hian Indian farmers protest te po hlotling takin an huai hota he protest atang hian Amritpal Singh hian he Paul hi azoma Waris Punjab de Paul din tu Sandeep Singh Sidhu chu bike in ache suala athita hlawa Amritpal Singh chu an hruai tu ani chhota ngala ani na hruai nu hian tlomngai Paul ni thin kha sikte tana ramshan Khalistan ngiat tu India sarkar in firfiaka apuan Jarnail Singh Binrawale athuthlung zoma malatu ani chhota a Pakistan sarkar puina andong nia hriatani a boina rangsanga anminga lang tafowa nikum mars thla a hotenen Amritsar kho puidai fema police station lu chila boinan siama wangin Amritpal Singh po mantuma ve ania April thla khana hote pakwanen man anitani Chief Election Commissioner Rajiv Kumar chuan kumin Lok Sabha Inthlanah hian vote maktadoi zaruk somli panhi atlati soin Khawvela Inthlanah lian berle hau tak berani thu asoya India ramin Inthlan vote thlak konga Khawvel record thar siam theinana vote thlak tu zongjong chunga lom thu asoyani Rajiv Kumar chuan voter maktadoi zaruk somli panhi in vote kan thlaka world record kan siamani G7 rama vote nei thei zongjong aina let khat le chan ve in kan tamzoka European Union ram somni pasaria voter telet ni le chan ve zet kan nibok tuntum Inthlanah hian meichia vaibel se somthum pakhat chuang in vote an thlak boka heipo hi record tharani ati Election Commission of India chuan kumin Lok Sabha Inthlanah hian Inthlanpui puitu le veng tu mi vaibel chekhat le chan ve zet an om ti soin monitoring team ringot po singruk sangria jasari somruk pathum man oma Inthlan kai hnoya hian bi karel tlantir za somthum panga omin Inthlan kai hnoya hian thlona po voi sang khazaruk somkwa pahnia thlok chuaka Inthlanpui puinan hian lir thei noi li vel manani antibok marchak bial bi ka result te I han clear bing le lokila Arunachal Pradesh a chuan seat ni oma BJP ve ve antlinga Arunachal East a BJP candidate Tapir Gao chuan vote noi khat singli sanga zanga somriat pakhat muin ama hnai bertu INC candidate Bosiram Siram chu vote singthum jali somni pakhatin na hnea Arunachal West a BJP candidate Union Minister Nilai Kiren Rijiju chuan vote noi ni sanga jali som pasari muin Congress roi tu nabam tu ki chuan vote noi khat sangli zaruk somsari pakwa mua Rijiju hi vote noi khat zasari somthum pariatin na chakani Arunachal Pradesh Aiin State Assembly Inthlan nei ngalani a seat somruk oma BJP in seat somli paruk la in chiang takin an chakbok ani
MP seat sompali omna Assam state a BJP in seat kuala in Congress in seat thum man la a UPPL le AGP in seat khat ve an la ani MP pahnih omna Manipura Congress candidate ve thlantlin an ni a Manipura hian BJP le NPF ten MP pakhat ve an nei meka Mahse heng te hi Congress in an thu sak ve ani Meghalaya po seat ni oma Congress in seat khat la in Tura constituency a hnehna changa Shillonga VOTTP Voice of the People Party an chak thung Mizoram chu kan chian vek angin state rural ZPM candidate atlinga Sikima Sikkim Krantikari Morcha candidate atlinga Nagaland Congress in hnehna an changbok Election Commission of India in Nizanda som panhi election vetlenga official result apuana BJP chuan seat zani somthum pariat an la to a seat thuma man la hruai boka an mani hnai bertu Congress chuan seat somkwa pahnih la in seat saria ma an hruai bok Samajwadi Party chuan seat somthum pasari la in All India Trinamool Congress in seat somni pakwan la a Dravida Munnetra Kazhagam DMK chuan seat som pariat an la a Telugu Desam Party in seat som panga an la a JDU in seat som pani an la bok ani heti hian rural la NDA chuan seat zani som ko pali an la a India bloc in seat zani som thum pakhat an la boka Prime Minister Narendra Modi kai roi NDA chuan sarkar nan siam le ngei tura ngai ani a chuti lai chuan ni zan lama India bloc lam hian Telugu Desam Party hruai tu Chandrababu Naidu le JDU hruai tu Nitish Kumar te chu NDA atang som chuakin sarkar na siam an tum ti thom te oma voin lama sarkar tur a chiang theyang chu kumsang ni som pakwa Inthlan khan BJP kai hruai NDA chuan MP zathum somnga pakhat an neya Congress kai hruai UPA in som kwa chau an nei thunga kumin Inthlanah hian Eptulamin nasa takin ma an sona BJP lam an tla chethunga sangni som pakwa BJP hian an ma ni ringotin MP zathum pathum an nei theya tuna hian zani somli pakhat an nei theidon ni in alang thunga Indiaram politics boruak ain Khawvela hret ani bazari lo thlira wangin kan lo me